شاهدیا پەتروس ئالسەر ئیسا مەتتا 16. گاوا عیسا هات هەرەما قەیسەریێ فلیپۆس وی شاگرتێن خۆرە پرسی لە گۆر گوتنا خەلکێ کوڕێ مرۆڤ کییە؟ وان لێوە گەراند و گوتن هەنێک دەبێژن یوحەنای عیمادکار، هەنێک دەبێژن ئەلیاس و هەنێکە دین دەبێژن یەرەمیا ئان ژی یەکش پێخەمبەرانە. عیسا ژوان ڕێگوت لێ هون چما دەبێژن؟ پیاوە ئەس کیمە؟ شیمۆن پەتروس بەرسفدا و گوتن تو مەسیح کوڕێ وی خودایە ژینداری. عیسا لێوە گەراند و گوت خۆزی بتە ئەی شیمۆنێ کوڕێ ئونس، چمکی یێگو ئەڤ ji te re vekiriye ne xwîn û ne goşt e lê bavê min în li ezmana ye û ez ji te re dibêjim tu Petrus û ez ê li ser vê latê civîna xwe ava bikim. Hêza diyarê miriyan nikare wê bindest bike. Ez ê mifta patîşahiya ezmana bidim te. Tu her çi li ser erdê girê dê ew ê li ezmana jî bê girê de û tu her çi li ser erdê veke ew ê li ezmana jî bê vekirin. Hingî wî li şagirtên xwe emir kir got ji kesî re nebêjin ew Mesîh e. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xwişk û birayên hêja.